муваффақият масирест, ки инсонро ба камолоти шахсӣ ва дастовардҳои назаррас мерасонад. салом бинандагони ҳамешагии барномаҳои телевизиони душанбе. инҷо бо барномаи роҳи муваффақият меҳмони хонадони шумо ҳастем. ҷодаи расидан ба муваффақият барои ҳар шахс гуногун буда, нафаре онро аз таҳсил оғоз мекунад, дигари бошад аз таҷриба ва заҳмати пайваста ба он ноил мегардад. барномаи имрӯзаи мо далели ин гуфтаҳост. ибтидои ҳар муваффақият орзуест, ки дар қалб парварида мешавад. аз қалби пурорзу роҳи муваффақият оғоз мешавад. орзу ҷасорат мехоҳад, ҷасорат бошад роҳ мекушояд. рухшона одинаева мирзомудиновна санаи 10 январи соли 2005 дар ноҳияи муъминободи вилояти хатлон ба дунё омадааст. соли 2022 литсеи барои хонандагони бо лаёқати шаҳри душанберо бо медали тилло дар самти фанҳои табиӣ риёзӣ хатм кардааст. одинаева рухшона соли 2017 бо тариқи озмун дар муассисаи давлатии таълимии литсей барои хонандагони бо лаёқат дар шаҳри душанбе дохил шуданд. аз оғози таҳсил маълум гашт, ки рухшона бисёр як хонандаи бо лаёқат аст ва дар омӯхтани фанҳои гуногуни таълимӣ, чӣ фанҳои дақиқ бошад, чӣ фанҳои гуманитарӣ, бисёр як истеъдоди фавқулода доштанд. хусусан дар омӯхтани фанҳои дақиқ як истеъдоди фавқулода нишон доданд, чунки ҳам аз фани химия ва ҳам аз фани физика дар олимпиадаҳои гуногуни сатҳи ноҳия, шаҳр ва ҷумҳурӣ иштирок карданд, ҳатто дар олимпиадаҳои байналмилалӣ низ иштирок карданд. соли 2021 одинаева рухшона дар олимпиадаи аз фани физико 2021 иштирок карда сазовори ҷои дуюм гаштанд. инчунин соли 2022 аз олимпиада аз фани химия дар олимпиадаи кемико иштирок карда сазовори ҷои аввал гашта буданд. ҳамзамон рухшона донандаи хуби забонҳои хориҷӣ аст, хусусан дар забони англисӣ бисёр як сатҳи забондонии баланд доранд. дар соли 2018 дар олимпиадаи спеллинг би иштирок карданд, сазовори ҷои дуюм гаштанд ва инчунин дар чорабиниҳое ки дар муассиса мегузаштанд, чӣ дар дибейтҳо ё ки ба ҳафтаҳои фанӣ як фаъолияти хубам нишон медоданд. рухшона аз хурдӣ бисёр як духтари зираку доно, як истеъдоди табиӣ ва фавқулодае доранд, ки аз айёми кӯдакӣ бисёр як хониши хубу аъло доранд ва аз хурдӣ пайваста таваҷҷӯҳ мекард, ки ӯ дар фанҳои дақиқ бисёр як дониши мукаммал пайдо кунад ва аз ҳамин хотир ӯ пайваста бо фанҳои дақиқ рӯ оварда фанҳои химия, физика, биология бо баҳои аъло мехонд. ӯ дар қалбаш орзуҳои зиёдро парварида, худи ҳамон сол ба муассисаи давлатии маркази барномаҳои байналмилалӣ муроҷиат намуд ва барои стипендияи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дурахшандагон имтиҳон супориду садхол ба даст овард. аммо бо сабабҳои гуногун натавонист, ки ҳуҷҷатҳояшро супорад ва таҳсилашро дар Британия давом диҳад. як соли дигар мунтазир монд, вале рухшона намехост, ки як соли умрашро дар интизорӣ гузаронад. инчунин падари ӯ бисёр мехост, ки духтараш дар донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино тариқи буҷавӣ дохил шавад. орзуи бузург қалби бузургро мехоҳад. рухшона пас аз як соли таҳсил дар донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино ҳуҷҷатҳояшро барои дохилшавӣ ба донишгоҳи Мандер Портман Водворси Бирмингеми Британияи Кабир месупорад. орзуҳо дар қалб тавлид мегарданд, аммо бо заҳмату талошҳои пайвастаи инсон ҷомаи амал мепӯшанд. дар ҷодаи расидан ба орзуву мақсадҳои хеш, агар шахсе бароямон кӯмакрасон бошад, роҳнамои роҳи муваффақият дар зиндагӣ мегардад. дар ин масир падари бузургвор ба рухшона зиёд кӯмак мерасонид. доимо бо суханони нек рӯҳияи духтари нозпарварашро баланд мебардошт. зиндагӣ бе орзу ширин набуд, зиндагиро орзу ширин намуд. албатта мо аз ҳамон рӯзҳои аввал, ки рухшона ба Англия дохил шуд, худамро ҳамчун як нафари хеле хушбахт ва падари духтури сатҳи байналмилалӣ ҳисоб мекунам худро. барои ҳар як фарзанд ин такягоҳи аввалин ин падару модар аст.
همه وقت فرزندان با پدر و مادر تکیه میکنن و من همچون پدر، همچون یک پدر با پدرانی که دخترانشان میخواهند که در خارج کشور بخوانند، من با آنها توصیه میدادم که استعداد دختران را برابست نبرند و امکانیت دیدن که دختران رفته در دولت‌های خارجی خوانده سطح دانش خود را خیلی بلند برند. چون این نفرها در جمهوری ما زیاد شوند، بسیار مشکلات هایی که امروز در جامعه ما در سطح توبت بیماری های گوناگون است از بین می رود و دیگر بیماران ما مجبور نمیشن که با نرخ های گران رفته خود را در خارج کشور تبابت کنند. برای من بسیار باعث افتخار است که طور همگان در تلویزیون تماشا کردند. این عکس رخشانه است که هنگام صحبت با پیشوای ملت در روز درس دانش در آنجا با پیشوای ملت بیوسته صحبت کردند و درباره دستاوردهایی که با خود داشتند در همون روز بیان کردند. محترم جناب عالی، آرزو و هدف اساسی من این است که توانم به شخصان نابینا درمان بخشیده دیدار و امکانی باز دیدن این جهان زیبا را به آنها برگردانم. با تمام هستی احساس میکنم که شما به نسل جوان اعتماد دارید و من با افتخار و مسئولیت تلاش می‌ورزم که به این اعتماد شما سزاوار باشم. بار دیگر منتداری صمیمانه خود را به شما جناب عالی برای سرپرستی پوره تحصیل من در خارج کشور میخواهم بیان نمایم. تشکر زیاد. شما تنها تحصیل میکنید در یک دانشگاه شهروندی تاجیکستان؟ بله، من اولین دختری تاجیک در دولت انگلیا در ساحه تیپ تحصیل می نمایم. 2 سال A level تحصیل میکنیم و بعد از آن که زیاده از 9 امتحان میسپاریم، بعد از آنی که همه آن امتحان ها را با A star یعنی 5 اعلا تمام کردی، بعد به دانشگاه ها داخل میشوی. من به 7 دانشگاه بریتانیای کبیر و به دانشگاه های اروپا به مانند فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و گریتسیا داخل شدم. زبان‌های خارجی کدام زبان‌ها را می‌دونید؟ محترم جناب عالی، زبان روسی، انگلیسی و ترکی را در سطح عالی و زبان ایتالیایی و فرانسوی را در سطح معاشرت از خود نموده ایستادم. نه سان با علاقت خون مخصوصا با طبیبان چشم کم داریم. مقصد اساسی من هم همین است که توانم علم خارجی را به دست آورده به دولت خود برگردم و به ملت شریف خود خدمت نمایم. بله. امروز انسان نوابسته از دوره می تواند با یک تماس صدای نزدیکانش را بشنود و چهره آنها را ببیند. پیشرفت تکنولوژی قلبها را به هم می پیوندد. برای پدر و مادر دوری از دختر نازپرور امتحان تحمل ناپذیر است، ولی آنها از فرزندی که در خارج کشور یکی از دانشجوی بهترین در بین دانشجویان مملکت‌های دیگر به شمار می رود افتخار می کنند که این همه دوری و جدایی موقتی را پس سر می نماید. برای ما یک مادر یگانه دخترم دور بودن بسیار سخته. نه که همه این سختی را ما به خاطری که رخشانه در آینده بیایی یا دکتری سطح بین المللی شده در تاجیکستان خدمت کنی. ما اگر یک مادر باشم که فرزندی ما بتونه یک کس سبب روشنایی بینایی یک عائله بگرده، سبب خوشبختی یک عائله بگرده، ما خوشبخت‌ترین مادر حساب میکنم. ما هم همه چیزی که از دست میآید میکنم که با یک سری بلند با دیپلم اعلا به وطن بر بگردیم، خدمت همه خلق ملت، خدمت همه دولتی عزیزی خدمانده باشیم. رخشانه نوابسته از سن و سال، مسافه، زندگی مستقلانه، مهری که نسبت وطن در نهادش جای دارد هیچگاه از بین نخواهد رفت. این محبت زمینه هستی رخشانه و ماهیت هویت ملت تاجیک است. هر قدم، هر تلاش و هر دستاوردی او پایه این مهر و محبت را مستحکم تر می کند. نوابسته از دوری این مهر او را با دوستان و نزدیکان می پیوندد و امید را در قلبش زنده نگاه می دارد. راه موفقیت از انتخاب درست آغاز می یابد. هر قدم، هر قرار، هر تلاش
инсонро ба сӯи ҳадаф наздиктар месозад. қаҳрамони барномаи роҳи муваффақият Рухшона тавонист бо иродаи қавӣ ва заҳмати пайваста роҳи дурусти расидан ба муваффақиятро пайдо намояд. тамошобинони азиз, моро ҳамроҳ бошед, то ин ки ин ҷо мо айни ҳол бо Рухшона тариқи онлайн ба тамос мешавем. салом Рухшона. ташаккури зиёд. салому дуруди худро ба шумо ва ба бинандагони азиз мерасонам. умедворам ки хуб ҳастед. шумо дар барномаи роҳи муваффақият тариқи онлайн қарор доред. қабл аз он ки мо бо шумо дар тамос бошем, ба бинанда як қисмати барномаро пешниҳод намудем ки дар он аз роҳҳои расидан аз орзуҳоятон қисса мешуд. бинандаи мо аллакай бо шумо ошноӣ пайдо карданд. акнун мехостем аз муваффақият ва пешрафтҳоятон суҳбате дошта бошем. ин ҷо мехостем бидонем ки кадом талошҳо буданд ки расидан ба қуллаи орзуҳоро бароятон муяссар кард. фикр мекунам ки аз ҳама муҳим ин пайвастагии доима ва соатҳои иловагӣ буданд ки ба ғайр аз дарсҳои асосӣ барои хондан сарф мекардам. ҳамчунин дастгирии оила ва ватанам буд ки ба ман қувва мебахшид. вақте медонистам ки ба ман бовар доранд, ман масъулиятро ҳис мекардам ва бештар кӯшиш мекардам. нагуфта намонад ки ман ҳоло ба орзуи асосиям ки ин ҷарроҳии сатҳи байналмилалии чашм шудан аст нарасидам, вале кӯшиш мекунам ки ҳар рӯз як қадам ба ин орзуям наздиктар шавам ва дар оянда ҷарроҳи сатҳи байналмилалӣ шавам. хоб, ташаккури зиёд. ин ҷо дар бораи муассисаи давлатии маркази барномаҳои байналмилалӣ ва стипендияи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Дурахшандагон аз куҷо маълумот пайдо карданатонро ба мо мегуфтед? дар бораи стипендияи президентии Дурахшандагон ман аз дӯсти худ Мадина огоҳ шуда будам ва ӯ бошад аз сомонаҳои барномаҳои расмӣ огоҳ шуда буд. шумо пас аз хатми литсей ба муассисаи давлатии маркази барномаҳои байналмилалӣ муроҷиат намудед. шахсони масъул бо шумо чӣ гуна корҳои фаҳмондадиҳӣ ва омодасозӣ гузарониданд? ташаккури зиёд. вақте ки ман ба маркази барномаҳои байналмилалии Дурахшандагон муроҷиат намудам, шахсони масъул ба ман тамоми нозукиҳои ҳуҷҷатсупориро фаҳмонданд ва ман ҳуҷҷатҳои худро супорида имтиҳони стипендияи президентии Дурахшандагонро супоридам ва хушбахтона аз 100 холи максималӣ соҳиби 100 хол шудам ки ин дар таърихи барномаҳои байналмилалии Дурахшандагон аввалин маротиба буд. орзуи дар хориҷ таҳсил намудан чӣ гуна дар қалби шумо пайдо шуд? чӣ тавре ки Мавлоно мефармоянд, ҳар касеро баҳри коре сохтанд, меҳри ӯро дар дилаш андохтанд. аз даврони кӯдакӣ нисбат ба илм дар дилам шавқи махсус вуҷуд дошт ва ин ҳам сабаб шуд ки дар литсей барои хонандагони болоёқа дар шаҳри Душанбе ба гурӯҳи олимпиадаи химия шомил шавам ва дар бисёр олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок менамудам. соли 2019 дар олимпиадаи International Junior Science Olympiad ки дар шаҳри Доҳаи давлати Қатар баргузор гардида буд, дар вақти муаррифии давлатҳо аз Тоҷикистон ман ба саҳна баромада будам ва парчамамонро дар байни 70 давлати дунё парафшон намудам. он ҳаяҷону ифтихоре ки он лаҳза ҳис карда будам хуб дар ёдам ҳаст. аз ҳамон лаҳза орзуи дар хориҷи кишвар таҳсил намудан дар дилам пайдо шуд ва мехостам ки ҳамеша мисли он вақт Тоҷикистонро дар байни тамоми давлатҳои дунё муаррифӣ намоям ва вориси асили сино буданамонро ба ҳамаи дунё нишон диҳам. сабаби дигаре барои дар хориҷ таҳсил намуданам ин сидқан дӯст доштани халқу миллатам мебошад. мехоҳам таҷрибаи давлатҳои абарқудратро дар Тоҷикистон татбиқ намоям ва баҳри боз ҳам пешрафти илми тибби тоҷик саҳмгузор бошам. хеле хуб. сар аз ҳуҷҷатсупорӣ то расидан ба фурудгоҳи хитров, чӣ гуна душвориҳо паси сар шуд ва масиратон чӣ гуна буд? яке аз мушкилиҳо ин имтиҳон барои санҷидани сатҳи забони англисӣ IELTS буд ки бояд дар шаҳри Ташкент месупоридем. он вақт ман дар донишгоҳи давлатии тиббии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино таҳсил менамудам ва ҳамон вақт мо имтиҳонҳои охири солро супорида истода будем ва аз ҳамин сабаб ман вақти кофӣ надоштам барои тайёрӣ дидан ба имтиҳони IELTS. муддати 2 ҳафта тайёрӣ дидам ва ба Ташкент рафта имтиҳонро супоридам. хушбахтона аз балли лозима низ балли баландтар соҳиб шуда ба Тоҷикистон баргаштам ва баъд аз он имтиҳон аз MPW Birmingham буд барои A-level таҳсил намудан. он имтиҳон аз имтиҳонҳои худамон хело фарқ мекард ва каме душвор буд.
ولی تمام امتحان و مشکلی‌ها با کوشش و تلاش پس سر می‌شوند. مهم آن است که نهارسیده به نزد آرزوهایمان رویم. خیلی خوب. قبول در فرودگاه چگونه بود؟ چون شما به کشوری سفر کردید که همه چیز و همه کس برایتان بیگانه بود. قدم ماندن به یک دولت بیگانه برای تحصیل نمودن یک حس عجیبی دارد. از یک طرف نگرانیه که پس از این من تنها چطور زندگی میکنم، ولی از طرف دیگر این یک قدم نزدیکتر شدن به هدفت که به تو شادی و نشاط میبخشد. هرچند مشکلی ها زیاد بودند، مثلا بعد از هواپیما فرآمدن حسی آنه که دیگر پدر مادرم نیستند و مرا تا خانه نمیبرند سخت بود، ولی با دعای نیکی آنها این سختی ها را پس سر نمودم. رخشانه بانو، در آغاز تحصیل با کدام مشکلی ها روبرو می شدید؟ در آغاز تحصیل فرق داشتن نظام تحصیل برایم کمی عجیب بود و کوشش میکردم که هر چیز زودتر با آن مطابق شوم. مثلا ما درس‌های سمیناری نداشتیم و فقط لکچر و امتحان بود و بسیار مهم بود که دانشجو خودش مسئولیت را حس نموده به نزد پروفسورها رفته سوالهای نافهمای خود را پرسد. من هم کوشش میکردم که بعد از هر یک درس یگان سوالی نافهمان داشته باشم یا اینکه یگان قسمی موضوع برایم دشوار باشد، رفته از پروفسورها سوال پرسیده هر یک امتحان را با نتیجه عالی سپارم. برای دانشجو دختری که از یک کشور به کشور دیگر برای تحصیل سفر کرد و این سفر هم نخستین بود، کدام مشکلی های اجتماعی و روانی وجود داشت و رفع آن چگونه بود؟ تشکر زیاد. فکر میکنم که برای هر یک دانشجویی که در خارج کشور تحصیل می نماید، مخصوصا برای دختران، مشکلی اساسی این دور بودن از خانواده، از پدر و مادر، از خواهر و برادران است. من با پدر و مادر خود، با خواهر و برادرانم خیلی هم نزدیک و صمیمی هستم و آنها را به نهایت پزمان می شوم. دور بودن از آنها در جشن مراسم ها نیز خیلی سخت است. مثلا سال گذشته من در روز زادروز خودم تا نصف شب به امتحان تیاری دیده بودم و بعد از امتحان را سپاریده به خانه آمدن باز هم تنها بودن خیلی سخت بود. یا اینکه مثلا وقتی که برادرم با المپیاده های بین المللی یا اینکه جمهوری رفته سزاوار جای اول میگردید، میخواستم با آنها یک جایه باشم و یک جایه جشن گیریم. ولی هر یک آرزوی بزرگ فداکاری بزرگتری را طلب میکند و امیدوارم که همه این مشکلی ها پس سر میشوند و من با دیپلم اعلی ختم نموده به تاجیکستان برمیگردم. اگر امکان دوباره انتخاب کشور تحصیل و یا اختصاص را می داشتید، کجا و کدام اختصاص را انتخاب می کردید؟ تشکر زیاد. سراول می خواهم مینداری صمیمانه خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بیان نمایم که این اقدام پیشگرفته آنها به ما جوانان امکانیت می‌دهد که در بهترین دانشگاه‌های سراسر دنیا با تمام شرایط‌های برای خواندن فراهم آورده شده تحصیل نماییم. چطوری که در ملاقات با محترم جناب عالی درج نموده بودم، آرزو و هدف اساسی من این است که توانم به شخصان نابینا درمان بخشیده، دیدار و امکانی باز دیدن این جهان زیبا را به آنها برگردانم. من از راهی انتخاب نمودم راضیم، چون که بعد از این شهروندان ما را لازم نمی‌آید که برای جراحی‌های مرکب به خارج کشور سفر نمایند. من خلق و ملت خود را صدقاً دوست می‌دارم و می‌خواهم تمام کوشش خود را برای خدمت نمودن به وطن عزیزم صرف نمایم. انگلیا باشد دیپلمش عمومی جهانی است و در تمام جهان اعتراف کرده می‌شود. برای همین اگر من باز هم امکانیت می داشتم از سر نام دولت و اختصاصم را انتخاب نمایم، باز هم انگلیا و جراحی رنگینی رسانه‌ای چشم را انتخاب می نمودم. این خیلی خوب است که شما در انتخاب و مقصدهای در پیش خود گذاشته استوار هستید. اینجا می گفتید که کدام تفاوت‌ها را در نظام تحصیلی بریتانیا و تاجیکستان مشاهده کردید؟ چطوری که من قید کردم، در اینجا ما درس‌های سمیناری نداریم و تنها لکچر و امتحان است. برای همین اگر که دانشجو خودش نخواند هیچ کس رو مجبور نمی کند و تا وقت امتحان خیلی مهم است که خودش مسئولیت را حس نموده به هر یک درس خودش تیاری بیند. برای آنکه وقتی بهاگذاری اساسی می رسد تنها امتحان های شما به نظر گرفته می شوند.
масъалаи дигар ин аст ки рӯзи шанбе дар ин ҷо дарс нест ва тамоман рӯзи корӣ нест ва дар ин рӯз мо метавонем ба китобхона омада ба имтиҳонҳои худ тайёрӣ бинем. таҷрибаи таҳсил дар хориҷ то куҷо ҷаҳонбинии шуморо тағйир дод? таҳсил дар хориҷа ҷаҳонбинии маро хеле васеъ кард. Ман бо фарҳангҳо ва одамони гуногун вохӯрдам ва фикру афкору усули таълимии навро омӯхтам. ин таҷриба ба ман нишон дод, ки мушкилотро метавон аз нуқтаи назари гуногун ҳал намуд ва инчунин аҳамияти ҳамкории байналмилалиро дар соҳаи тиб дарк намудам. ҳоло ман ба оянда бо назари васеътар ва имкониятҳои бештар нигоҳ мекунам. таҷрибаи муҳим ва лозимие ки дар хориҷ гирифтед кадом аст? ташаккури зиёд. Дар ин ҷо ман боз ҳам муҳимияти технологияро дар самти тиб дарк намудам. Бисёре аз бемориҳое, ки пештар имконнопазир буданд, акнун бо ёрии технологияи муосир табобат карда мешаванд, махсусан дар соҳаи ҷарроҳии чашм. Масалан, трансплантатсияи пурраи шабакияи чашм, ки яке аз ҷарроҳиҳои хеле нозук ва мураккаб дар соҳаи чашм мебошад. мехоҳам, ки дар ояндаи наздик дар Тоҷикистони азизамон барои шаҳрвандонамон дастрас гардад. барои ин мо бояд сидқан илм омӯзем ва аз таҷрибаи пешрафтаи ин давлатҳо бохабар шуда ба Тоҷикистони азизамон баргардем ва дар пешрафти ватани азизу маҳбубамон саҳми худро дошта бошем. дар идомаи таҳсил оё боре шудааст, ки фикри идома надодани онро карда бошед? дар рафти таҳсил дар ин ҷо ман бо хеле мушкилиҳо рӯбарӯ шудам, вале пеш аз омадан падарам ба ман гуфта буданд, ки духтарам, ин роҳи осон нест. Агар ки дар ин роҳ қадам гузоштӣ, ҳеҷ гоҳ аз роҳат нагард ва дар соҳаи худат беҳтарин шав. ҳарчанд мушкилиҳо зиёд буданд, вале фикри ба Тоҷикистон бо дасти холӣ баргаштан маро намегузошт, ки аз роҳам баргардам. таҳсил ва иқомат дар дурӣ аз ватан ҳатман ки душвориҳои худро дорад. дар чунин лаҳзаҳо чӣ чизе ҳаст, ки барои пешравӣ ба шумо нерӯ медиҳад? бузургтарин нерӯ барои ман ин фикри ба ватанам бо дипломи аълову таҷрибаи баланд баргашта ба халқу миллати худ хизмат намудан аст. ин боварии давлат ба ман аст, ки маро ҳамеша нерӯ мебахшад. имсол бошад бароям шараф ва сарфарозии мулоқот бо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон насиб гардид. дар вақти ин мулоқот суханони падаронаи муҳтарам ҷаноби олӣ бароям нерӯи тоза бахшид. дар ҳақиқат ҳамаи он мушкилие, ки дар вақти таҳсил доштам, ҳамаашон аз хотирам рафтанд. баъд аз ин мулоқот ангезаи хонданам дучанд шуд ва ҳар рӯз он мулоқотро пеши назар оварда кӯшиш мекунам, ки боз ҳам ҷиддитару сахттар хонда ба ватани азизамон бо дипломи аъло баргардам. масъулияти муаррифгари миллату давлат будан барои шумо чӣ гуна аст? Чунки шумо нахустин бону аз Тоҷикистон ҳастед, ки дар донишгоҳи Мандер Портман Вудворси Бирмингеми Британияи Кабир барои таҳсил роҳ ёфтед. ташаккури зиёд. бале, ман аввалин духтари тоҷик будам, ки тариқи стипендияи президентии Дурахшандагон барои таҳсил намудани тиб ба давлати Англия рафта будам. кӯшиш мекардам аз рӯзҳои аввал муаррифгари фарҳангу миллати худамон бошам. дар MPW Birmingham низ ҳамчун аввалин тоҷик кӯшиш мекардам ҳамеша таъсири мусбит дошта бошам ва мехостам парчами Тоҷикистони азизамон дар байни дигар парчамҳо дар ҷои аввал бошад. ҳамин тавр ҳам шуд. роҳбарияти донишгоҳ давомот ва холҳои ба дастовардаи донишҷӯёни донишгоҳро натиҷагирӣ намуда, дар соли 2025 маро ҳамчун донишҷӯи беҳтарини донишгоҳи MPW Birmingham интихоб намуда буданд. ин барои ман хеле шараф ва ифтихори бузург буд, ки Тоҷикистон тавонист дар байни дигар давлатҳо сазовори ҷои аввал гардад. хеле хуб. Будан ҳолатҳое, ки бо либоси миллӣ аз қабили атлас ва чакан ба донишгоҳ рафта бошед ва таваҷҷӯҳи ҳамкасбон ва ҳамсабақон чӣ гуна буд? бале, ман бисёри вақт либоси миллии худамонро ба бар карда ба дарс мерафтам ва ҳамсабақонам бисёр бошавқ аз таърихи либоси миллиамон ва умуман аз фарҳангамон пурсон мешуданд. фикр мекунам дар баробари бо баҳои аъло хондан фарҳангу маданияти худро фаромӯш накарда, рафтори хуб доштан бисёр муҳим аст ва ман кӯшиш мекунам, ки намунаи волои бонуи тоҷик бошам дар хориҷи кишвар.
این دو جشن‌های ملی رو در دوری از وطن چگونه تجلیل میکنید؟ هرچند ما دور از وطنیم ولی کوشش میکنیم که عید و مراسم‌های ملی خود را به مثل نوروز و دیگر جشن‌های فرهنگی تجلیل سازیم. سفارت جمهوری تاجیکستان در انگلیس همه ساله در جشن نوروز چاره‌بینی‌های خوب می‌بینند. در اینجا خوراک‌های ملی خودمان پخته می‌شوند و سرودهای ملی خودمان صدا می‌دهند. این به من حسی همبستگی به وطن، قدر کردن فرهنگ و افتخار از میراث ملی می‌دهد. حتی دور از وطن ما می‌توانیم فرهنگ خود را زنده نگاه داریم و به دیگران نیز نشان دهیم. رخشانه بانو، میخواستم نظر شما را فهمیده باشم که استیپندیای درخشندگان تا کجا میتواند برای جوانان تاجیک راه برای متخصص حرفه‌ای شدن باشد؟ درخشندگان این یک امکانیت نادر است برای دانشجویان تاجیک که امکان دارند در دانشگاه‌های بهترین سراسر دنیا با تمام شرایط‌های برای خواندن فراهم آورده شده تحصیل نمایند و اگر که ما صدقاً علم این دولت‌ها را از خود نموده از تجربه این دولت‌ها باخبر شده به تاجیکستان عزیز برگردیم، پس حتما متخصص ورزیده در ساحه خود می‌شویم. با دانشجویانی که تلاش صاحب شدن استیپندیای درخشندگان را دارند چه توصیه داده میتوانید؟ برای صاحب شدن این استیپندیا اولین درجه باید زبان انگلیسی را در سطح عالی دانند و علم‌های دقیق را صدقاً آموزند. اینچنین کتاب‌های بدیعی را زیادتر مطالعه کنند چون که کتاب انسان را به عالمی فهمیش میبرد و از غفلت دور میسازد. اینجا سوال آخرانی ما چنین از رخشانه بانو، پس از ختم دانشگاه چی نقشه دارید؟ کار در وطن و یا اینکه خارج؟ سبب اساسی به اینجا آمدنم این خود دانش و تجربه اینجا را از خود نموده با سری بلند و دیپلم اعلا به تاجیکستان برگشتن است. هر قدم که من در اینجا می‌آموزم خود برای همین مقصد است تا تجربه بین‌المللی گیرم و بعداً آن را برای رشد و پیشرفت کشور عزیزم استفاده برم. من کوشش میکنم که با مهنت، صداقت و خدمت به هموطنانم آرزو و امید مردمم را حقیقت سازم. تاجیکستان مکان دل و جانم است و میخواهم با سری بلند و حس افتخار به وطن خود برگردم. تشکر زیاد رخشانه بانو که فرصت پیدا کرده با ما در تماس شدید. تشکر زیاد برای دعوتتان به این برنامه. من امید دارم که از این پس شماره دانشجویان تاجیک که در خارج تحصیل میکنند زیاد میشوند و ما همیشه یک جایه برای پیشرفت وطن عزیزمان کوشش میکنیم. بله رخشانه بانو، این بهترین اقدام است. مطمئنم که از این صحبت بیننده ما به خود برداشت کرد و باور داریم که تجربه شما برای جوانانی که تلاش در خارج تحصیل کردن و صاحب استیپندیای درخشندگان شدن را دارند راهنمای واقعی بوده میتواند. بردباری به شما رخشانه بانو، شما را در وطن انتظاریم. تشکر زیاد. که درمانش نمیبینم وطنداریست وطنداری. Hi Tajikistan, I'm Abby from Leeds. Lovely to see you. Merhaba, Salam Tajikistan. My name is Emel. I'm friend with Rushana. We are in same class, so I'm very happy to be friend with her. Thank you. وطنداری همان مشکل که آسانش نمیبینم وطنداریست وطنداری. تماشابینان عزتمند، اینجا ما بار دیگر باور حاصل نمودیم که موفقیت نتیجه زحمت و تلاش‌های پیوسته اینچنین باور داشتن به خود است. هر نفر میتواند به آرزوهای خویش برسد اگر از راه انتخاب نموده‌اش برنگردد. اینجا رسیدیم به انجام برنامه. تا دیدار دیگر در برنامه راه موفقیت.